ba kipai tangi aktor, aktris kunjukan mau. Pi ikum no aktris, Sherlyn. Jumpa cuma te ibian ni tang belum ya Sherlyn ban si benta ini tangga ke film te jong madiang barang apa long barabor bet man kejanmit mo Udah jenis jai. ha Mut hama bai di luar bai ya kemubak yo barang ba kan. te namar man mar mi margamit mo Sherlyn mo ini tangga film long telah compare ni par ke bagi margamit long Pi tenang kan ya Sherlyn. Aku jengak Sherlyn. itu nat idon sab sih siya mayro barka film ka bak mayro kalong kabahit sudah mo kum kapap ka film kabahit ha de barka ni kacuk kalong ka film kabahit ha de barar tali ka bashi matam ni kalong siya ka film kabahit aku betar Bisa kendo na Sherlyn. ya kendo bensin ya kendo i Bisa dikeren pi. ikran ba ipare apa itu yo bensin mayro i kada isungkai kirkai bali yo bensin ba isneng mo mati lah melin mau ban yo kata ki film dengan ang sedang de isya MC mina debel kita ibas mai